Ana. Oj. Uj. Oj. Što ti radiš? Ja pokrijem motore jer već i rosa pada. A gdje smo mi to? Daj malo pokaži prema šatorima. Do kraja posvijetli. Da. Tamo, komplet. Pogledaj. Aha. Dobro jutro. Novi dan, novi početak avanture, dan drugi. Evo nas u hotelu, iza nas panorama, Plitvička jezera, ali mi nismo na Plitvičkim jezerima, mi smo još uvijek u Bihaću i evo, Ana, reci nešto, tek si se probudila. Lijepa noć i još sam umorna. I dobro spavala. Ali jako puno sam zapala, da. To. Evo da vam malo pokažu, no reci do kraja. Na doručak. Idemo na doručak, da, ali prije nego idemo na doručak, samo da vidite, ovo je predsoblje hotela i motori bi trebali biti, nisu tu, ali ovdje bi se trebali vidjeti s ovog prozora. Evo, tamo su puce radom. Pa idemo na doručak. Evo ga, psići su na ulici, spavaju, mi idemo pogledati samo na brzinu motore, da li je sve ok i onda nastavljamo dalje putovanje. Evo ga, motori su tu parkirani, pod radom, sve je pod kontrolom. Idemo sad konačno na doručak. Evo ga, Ro kafe, taman po našem ukusu, ali nažalost Ro kafe ne radi. Želim snimati pokrivene. Evo, ovo sam zaboravio uzeti dole. Evo nas. Evo. Idemo na doručkovu. Evo, na doručak. Treba me kavu. Fino ovdje izgleda, a? Evo nas uzeo kafe. Je ovako dobro. Ulala. Eto. Onda Ana, dobar tek ti želim. Ljudi dragi, evo ga, konačno smo spakirani i spremni za nastavak ovog putovanja. Svaki dan nešto naučimo, svaki dan nešto odpakiramo i pakiramo opet. Pa onda, jutro je bio velika magla i smo mislili da možda da će biti malo hladnije, ali sada opet kuha. Tako da će danas biti veselo kao jučer. Na portugalskom? Que hoje cedo estava uma neblina, mas agora o sol abriu e parece que hoje vai ser dia bem quente de novo. Evo, sve ste razumjeli? Tudo bem? Estou bem. Vamos, amigos. Vamos, muchachos.
Evo nas ponovo na mjestu gdje smo jučer bili, gdje smo jučer večerali, nažalost nisam uspio snimiti, ali imam jednu sliku. Pa evo, kavica je tu, fina, turska, motor je ovdje dole, rijeka Una žubori u pozadini. Također s mobitelom snimam, ali evo, predivno je tu. Evo ljudi napuštamo Bihać. A srce, bolje da smo doma ostali i gledali YouTube. O, ti nisi gledao iza koji pogled na Une imaš. Wow. Dođete nam opet. A ako možemo... A izgubio si priliku da tu zaustaviš. Srce, tu je granica za 300 metara. A ti nisi, nemaš pojma koji je pogled tamo dole. Mogu se misliti. Predivno. Evo nas. Ma čekaj mene isto. Ajde, čekam te, dođi malo bliže do mene, ajde. Uj, koliko auto. Da, ima puno auto. Dobar dan. Evo kratki update. Granicu smo prošli. Ana, ja snimam. Ne Nana, ti. Znači granicu smo prošli i ja sam stavio ovoga, jer baterija mi jednostavno nikako ne drži. Stavio sam scenu na powerbank, da ima dodatno napajanje, da mogu snimati, da ne propustim koji kadar, ali evo pogledajte vi tu ljepotu. Sad možemo nastaviti dalje, Ana, pa sad neću biti u strahu da će kamera se ugasiti. Tu je baš malo opasno. Evo, malo smo stali na zavoju, ali evo, dosta tu ljudi jure, ali pogledajte tu prekrasnu prirodu. I baš mi je drago da kiša ne pada, da nije nekako oblačno vrijeme, da možemo to podijeliti sa vama. Cesta je inače fenomenalna, velim, to je jedan mali granični prijelaz, Lohovo se zove, iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku. Evo, vozimo se trenutno prema Gospiću. Sad ćemo stati u prvom mjestu da natankamo. To bi bilo to. Ljudi dragi, pogledajte vi ovu devotu. Predivno. A pokraj mene, vjerovatno iz Drugog svjetskog rata. Ako znate točno o kakvom topu se radi, napišite u komentarima malo, komentirajte. Evo, i nekakav, ne znam što je ovo iza, to je monument. Spomenik. Pa evo, nastavljamo dalje. Ću moći tu dole? Neću moći, Ana? Onda se moramo krenuti. U redu, pa bon, idemo. Evo još malo prekrasnih kadrova planine. Wow, jako impresivno. Zar ne, Ana? Predivno. Muito lindo, bi rekli, ne? Na portugalskom. Maravilhoso. Nossa senhora. Top zera. Aj cesta isto. Da, taj cesta je stvarno dobra. Da, krasno. I mirna je, nije ono. Baš je dobar prelaz. Da. Granica. Bez gužva. Čekaj, ja sam prije rekao Gospić. Mi idemo prema Gračacu, ne prema Gospiću. Ne, kažem da to svi aute ovdje imaju tablica Gospić. A, da, to da. GS. Gelände und Straße. A mi ipak više volimo KLE, je? Da. Evo, zanimljivo, a? A mislim, ako bismo živjeli tu, bismo imali tako GS na tablice. Da, ne bi radije. Ja sam ipak više za KLE. Evo, tu ćemo sada natočiti. Finu 95-icu. Radi, pa naravno, šta ne bi radilo. Evo ga.
Hello. Tebe pozdravljam, Ana. Aqui estamos novamente na Croácia, depois de uma viagem longuíssima de um dia, algumas horas na verdade, não foram nem um dia, né? Mas lugar maravilhoso aqui, uma imigração pequenininha, diferente de onde nós passamos ontem. Até Sarsada City, ó, que linda casinha. Vida tranquila, casinha de madeira. As casinhas bem antiguinhas. Evo, za sve koji nisu razumjeli portugalski jezik, Čekaj. ja sam ih htio prevesti da smo upravo prošli granicu iz Bosne natrag u Hrvatsku. Je tako, Ana? Tako, točno to sam rekla, ja. I kako je ovdje sve jako lijepo. I jesam što zaboravio reći? Ne, ma ti si spreman za sudski tumač. Bravo. Ok, Ok, idemo, nastavimo naša avantura. bravo. Ajde, bye bye. Bye bye. Znači, stali smo da napravimo pauzu, odmah poslije benzinske, na ljutim serpentinama prema Gračacu. Priroda je ovdje fenomenalna i evo, idemo malo do Ane, da vidimo šta nam ona radi. Dobar dan, kako ste? Dobro. Umorno? Nunka? Što kažeš na ove ceste, na prirodu? Jako lijepo, kao da je paljeno puno. Da, tu je super. Evo. Motori nas služe savršeno, misica radi besprekorno, mrkli također. I evo, malo ćemo tu odmoriti. 5-10 minuta i nastavljamo ubrzo dalje. Možeš? Ajmo. Nešto se gasi stalno, GoPro. Ajmo. Možda da si se zagrijala. Pa sad smo bili u hladovini. Možda, ne znam, nekad ima te bugove GoPro, onda izvadiš baterije van, ponovno staviš i ona radi normalno. Wow, a? Ludo? Prekrasno mjesto. Wow. Evo, tamo u daljini vidimo vjetrenjače. Trenutno se nalazimo na 1060 metara, ali bili smo i više, bili smo na 1080, zar ne, Ana? Je. Wow, stvarno, predivno je ovdje. Cesta je inače dosta oštećena preko puta kojega smo došli, ali evo sad ide bolje asfalt koliko vidim, ali isplati vam se proći tuda jer stvarno pogled je fenomenalan. Evo, ja ću, Ana, sad probati na GoPro izvaditi bateriju van na brzinu, da vidim da li će još štekati. Evo, opet zeza. Čekaj da vidimo. Neću niti gasiti. Evo. Sada radi. Gledajte vi to. Evo, sad snimamo sa dve isto vremena. Evo, radi sad kamera. Ne znam, možda se nešto kontakt mrdnuo. Evo, 1060 metara. Fantazija.
Ljudi dragi, nalazimo se točno ispod vjetrenjače. Evo da vam malo približim koliko su one zapravo ogromne. Prebacit ću na prvu kameru. Reci gledatelji da smo došli na pravi servis. Servis za vjetrenjače, a? Wow, a? Ogromne su. Kada pogledate gore, doslovno vam se zavrti u glavi. A pogledajte ovu prekrasnu prirodu. Nevjerovatno. Ana, ja moram napraviti jednu sliku. Wow. Doslovno wow. Inače smo na 806 metara nadmorske visine. Točno prije Gračaca. Ne mogu, ja te treba. Ogromne su. Mislim, nije meni prvi puta, ja sam u Švedskoj također prolazio pokraj vjetrenjače, ali ovo su naše domaće. Evo, misica je tamo. Evo kako to kreće. Ogromno. Stvarno se isplati vidjeti. Jako fora. Sada ćemo nešto pojesti na brzinu u Gračacu i nastavljamo prema Majstorskoj cesti. Evo nas, još malo i stižemo na početak Majstorske ceste. A ispred nas jedno fino, prekrasno jezerce. Baš dobro izgleda za pecanje. Ka ne, Ana? To bi naš prijatelj Ozren uživao ovdje, na ribičiji. Evo Ozren. Evo ga, nalazimo se točno na početku Majstorske ceste i ispred nas još jedan dajc kojega smo sreli na ovom putovanju, ovaj put sa košnicama pčela. I tu je stvarno predivna priroda, pa vjerujem da je i met prvoklasni. Uglavnom, onaj prvi dajc, njega smo jučer sreli tamo na Željavi. I evo, to bi trebao biti početak Majstorske ceste. Ja, evo, moram priznati, prvi puta idem tu. Puno sam slušao o Majstorskoj cesti, gledao slike, videe, a evo, sad konačno imam i ja priliku se provozati tom fenomenalnom cestom. Evo, izvor vode, Ana. Vidiš, a mi smo kupovali. Ja tu napuni vodu tu. Aj, dobro ću se okrenuti, ajde. Neću skupi priliku, ne? Može. Evo nas ispred Ledenca, Svetoročani. Pa da probamo kakva je. Hladna. Malo spavimo. Voda koja stalno teče. To moram probati. Moram se kacigu skinuti, ne mogu tako. Nemoj gleda dole, nemoj gleda dole.
jedino jako lijepo ovdje je da je šira cesta, nije uska, je, pa tako da ima osjećaj, malo sigurniji osjećaj. Ja. Evo nas na Majstorskoj cesti, konačno. Ana, Evo, mahni. tada. Idemo veselo naprijed. Idemo veselo naprijed, idemo tu pogledati, tu je nekakav vidikovac se meni čini, pa da vidimo što se tu dešava. Da li je dobar pogled ili loš? Što ti misliš? Stvarno je jako lijepo. Vidimo da tu neko se potpisao gore, nekakvi zaljubljeni. O, pa bilo je tu više ljudi. Ana, ovo moraš vidjeti, neće ti biti žao. Čekaj samo malo. Ja moram leću počistiti. Wow. Wow, ovo je stvarno top. A što je ono tamo? Nije ono vražji zub? Vidite, nije ko se ja poklimao. Olala. Koji pogled, čovječe. Ona cijela. Je, znam. Onda nećemo 45 km sada. Će onda manje? Će manje. Ti to radio slušaš, srce? Alo, Oj, ti to radio slušaš? ma ne radim ništa, ja sam Wow, evo ja snimam. Oj, komunikacija je užasna. Valjda zbog stijena. našao jedno lijepo mjesto. Pogledaj tamo na tvoje desno. Tamo ima taj oznak koje je lijepo mjesto. Ali to smo preblizu još. A tamo je trava i to, si vidio? Evo snimam. A si vidio mjesto? Ne, koje mjesto? Te kažem, tamo lijepo mjesto. A sada je gotovo. Aha, to? Wow, stvarno je super. Ono, zaštićeno, Je. ali to smo preblizu. Preblizu. Idemo dalje. Idemo. Go! Hej. Ajmo. Wow, ljudi, evo još jedan prekrasan pogled. Znao sam da je Majstorska cesta odlična i Tulove grede, ali nisam znao da je toliko dobro živo. Wow, a? Kao da ulazimo u drugi
planeta, nema drugih. Wow. Wow, stvarno wow. Evo, ovo sa strane raste šipak. Evo i tu. Da. To šipak raste sa strane krestjena. To, Je šipak, ovo crvene male bobice. evo, ja sam počela s njima jer to Aj, karaka. fantazija. To fantazija. Kao da ulazimo u drugi planet. Priđi da ja uključim kameru da ti šušti mi toliko. Oj? Malo mi se približi da ja uključim kameru. Dobro, da ja snimam. Aj se Sad baš. ću ja snimati. Majko moja mila, kako je to lijepo. Wow, ljudi, evo još jedan prekrasan pogled. Znao sam da je Majstorska cesta odlična. Ana. Oj. Uj, Oj. što ti radiš? Ja pokrijem motor jer već i rosa pada. A gdje smo mi to? Daj malo pokaži prema šatorima. Do kraja posvijetli. Ljudi dragi. I tvoj šator da se vidi. Tamo, komplet. Pogledaj. Aha. Vidim. To je moj stan. Tamo snima sve. Dragi ljudi, i to je, nismo se svadili, je. Da. To je samo običan prizor i motor. A tamo, evo motori su pokriveni. A šta je ovdje? Stavi svjetlo na najjaču brzinu. Evo je već. Ja? Evo, karniksi se kuhaju. Jedan sa slaninom, drugi sa kobasicom. Malo sad mene posvijetli. Čekaj sam malo ima i ovaj selfie moj. Uj, ljudi, tako sam uzbuđeni. Pogledajte što piše. On je sva uzbuđen. Pogledajte što piše tu na majici, malo da približim. Stavite jedan like, subscribeajte se i pratite naš kanal u Hrvatskoj. Evo ga. Evo, Jesi sebe snimila? naše Čekaj, ovako, da, tebe snimam. Op. naše Masterchef. Evo ga. To snimamo za Halloween. Sad će uskoro, ne? Nemoj staviti na moje oči. Ne? Je, Uj, ne. opa. Uj. Evo gasim.